tali ai le tātou polokalame masani wa whai ngaina o le Malu I Fale fo le nganga I toe whaatala whātu I le nei vāinga le aso I lau mai mō e le ngata I leo lau whaafunganga Samoa I tona mo ta malawa o whale whainga aluenga tono o pisi nisi e o company maso se antunu o le langi o e mau me le tātou tautua e le nei teimi le fiafi mālo le whaiva mālo fo I ia le taua tai e pe ona masinia ia fiafi on solulu te tasi au ina antu le polokalame wa whai ngoina o le Malu I Fale a wale tāpreina oe e malo ainga I le tuk whaatsinga leo se tiposi a wale whaatawina o se tau whalemotu fiafia o lewa mauala tātou whilo inga fo I male fionga e le whaletua ia Emele Palamo o le loan market whaatalawantu Emele Malo le ngā lue malo le unsa Ya, malo foi sai fo manuia le se manu ia ma ngia foi le amtanga le neva ya so mana ia le suru mai la ka ma fanga ai ia fatalo fat foi le malo Samoa fa fanga mai le ia fiaf malo lava le nga lue ia ua langona le mawhanawhana e sila fia e Emele e pito sili e tuno le fia I le mawhanawhana le whaatasi me le tā malo I le nivaengo le fiafi ia fia langanga o le wan tātou whilo iai ia ma le sunga ia Fantaloto Raymond tonu mui pea o le tautuama le au nanga lea le National Pacific Insurance e pio ne iei tono le tātou o tunu I Samoa whaatala wātu whantama lo le soifua ma le langi e ma Ya, malo sai foi lo sunga se manu patalo fatu foi fatu ya Emele ya mese foi malu mal pa ia tato tunu o lo fa longo mal tato pokalame nei fiafi ya o ke se va e ngole tunu I nai New Zealand mese nei Samoa ya ponisi foi ya tunu o lo fa longo mai ya malo sai foi tātou te tau whai wha malo la wā whanta malo le o sai malo le tauantai ia atono le mai tau mai ala pa ia malo le tātou tunu le nei vaenga le whiawhapea poli o le mauki ngofu ngi New Zealand e o le o tātou talano antu le o nanga I Samoa lau sunga whanta ai lea whaina lea atono le o ngana o tātou mata upu ia le talano ina e le nei vaenga le whiawhi ia e sila fia ia le tunu le tāu o le nei mea e tāu o le inisiua Fanta em whiona e saunoa o le ala company I le tengalue ai tonu o le tātou tunu I Samoa morse fia le tunu o le insurance o le tower insurance ia o te loa pene ta anu sola ia o le ngona sai loa ai ia le insurance ia so ia o mavai tau sanga mavai sa fa ingole National Pacific Insurance now auto sa fa ingole NPI for the National Pacific Insurance o le tower lava le sa backing ia pe oninga le NPI ia le sa suia lo le ngole lua fedua tas ia le fa ingole loa o le tower insurance e tu salava mal tower insurance nai New Zealand ia me se fo ise tonu e Pacifica Taipei o Tonga America Samoa Cook Islands ma fits Lele mano a whautai a whanta I le tulanga e peo ne iai le senga o tau tua ma o tau au nanga o ani vaenga e te tau pe hao na sila fia le pa ia male malo le anturu e whantau lea I le tau insua lea o lea foi o tanto mauta ia po lawa foi o le malo le anturu le ngole mai tau le ni soli wa matua I ese uma whaala wala whaale na tura le o tanto wa ia ia misela vai tono New Zealand le matau tio no fuanga ia na whaatama ia e whaala wala whaale na tura wha malamule sa o le so tau fa Italia atu fasili ia o termine ia to tele ni solo ma fa whaatawina se Fale ia po se paonta po se lawa ia a fa peo ia tulanga na o titi le whaatau se Fale motu ia pe a fai po I ua iai so Fale termine ai lo iai se insurance termine le tasi leo vaenga I tauna tanga iai o le insure o le insurance o le insurance ava ia o ina le tali I le taimi o mafatianga pene ta ua lolonga ia sa fa pen tupu ia me se fo le fa sa fa pena la vea fo New Zealand ia o le tali leo fa pitau fa pena Taipei o natural disasters ia po ni fa la fo tupu fa fo se unforeseen the accidental fo so ila insurance e mawhai na se soani atuani I taimi ia o mafatia I tatou
I mea tau sosoani I mea tau tupe ina I toi whausia I maota, le awha pe te upa lenga ina, for example, a pe o te ua mū maota, le eise vaenga le maota toi, I ma whainu sosoani le insurance, ina whainu toi whausia ina le maota. Ia le ngata hoina, I ma whai hoina maua pamunianga, e maua le se tupe, ina whainu tongi I se temporary accommodation. Vaenga pe te umana o mia se mea whaina e nofo ai taimi o le tau whatatali toi whausia ina le maota, ia ma faina so swani insurance ina faina to tongi vaenga le temporary accommodation ma faina so swani manu la tinu stay fa pena fa te ua fa le ina mota ia le ma faina no voices Leli wai yai mata upu fat ua a fia ini si o le manu le tunu I le tulanga lea hoi lele o le mea tupu na whalanga ina le mauta stasio ainga ia na tali lea ia leo le tulanga foi leo le insua ia tali mai lo le insua fa mai ia o lela a whanga solotu ngā luenga tue whaleia ia o tau whale whailola ia leo le unite o te malo momu ai tua ia na whale le unite lo na lua o lola ia leo le a inga lea ia wana nofo ai nai le unite o te malo momu fa mai la le whamtalanga voi lele le mata upule I New Zealand o la e wha pēle urunga I le wan tu le whale o sta malo le momu. O la tongi le insua. A whamele tala le insua. Wa le evunga maraka ko kaimirenga ko kongia ko ai e mako. Ia le tow range. O lana wing. O rua ko kongi le kupera ka malo langa lungo foinga. O vaenga I tauna a fi tono tanranga ia fata. ia sa le lava so it's very important e ka kaunga ki kilo I le policy wording Ele taimi lea saini ai le malienga lea por kunkalate between ele tangata le ke insure ma le insurance company. E te tauna mai o le leiva enga ia. E te tauna titilo ko ila le tangata le whaatawina le insurance. Ko lea tu inga kava lea na te whaatawina mai ia. Mari. Ia, e titilo le policy wording o nā pio le pe sau mai le tadi o vaenga uma ia te tasi lea e te anga ai. Ile kava le whatawina. Ia manisi o benefiti, o loo lisi ai lalo kava. O le a mawhai hoi na e anga waa ai. La wha pe tupu maini mala wha pea pe tūlanga nei tā ua. Ia, mantua fo. O teimi nei a wha pe te o tupu se me se mauta, for example, a te o mu. I tono New Zealand, according to the average time, ne wha pe fausi nei se mauta. Masalo pe 6 to 12 months. E toi fausi ai ia le se mauta pe wha pe tu whalenga ina. O ina foi la tilo ile cover e fe tau ile le ila va maui Mari wa ese benefit o cover for example la ila va tau insurance in New Zealand o lo ile cover tau le standard o le premium ia ma le plus ia mata va pena o le premium la le pito tau matalia ia mai tele fo iona va henga ia nga va ia tanga ta pa pena te fa tawina mai te le fo ila le limiti o le kava ia oina e te titilo ia o fair vai na tal fenga o te mana o ile e kava tele to tele no benefiti ia na fika ina ia o mele te mi pe ona exiningia ala ma fa ia nga fatia e te mi atole te fa tal tal ia au to to fa ina lo mota pe to fa le ia lo mota ia wo me mo mo ele anga to vesi mo mulian ia ai ona ma fu ma ona le di lo ilo le pe titilo le is that to policies wha tele lo titilo policies compare the shop around titilo anga policies is insurances mo ina mo fa ina decide o fair the policy o la taking up o fair for the insurance provider o la titilo insure lo mota so va ngana ma lo sa no fat la le se sengo le insure ino le fale ma to tonga la i to tono le fale pe oni ai mea fale o la au pese o TV ma mea va pe ma lo fa ese va ngai no separate level insurance al mota ia ma pole lawa ese mai I contents le to tono le fale ia po mea fale once it taking a lo le cover o le fale ia e ta ua lo titilo ina ia cover fo I mea to tino le to tono le fale awa fo ia tupu mai se mala fa na turo
Yeah, for example, se fire or se flood, Ia. a fia ilo pauta falanga ina. Ia al mauti no lava. Ia ole a falanga ina I fo ima me to tino le tono fali. So ina ila e base fo ilunga ile tupe maua, ole kava e fora po mo oe, o ina te file I pete manao. Pai fu se kava mo contents. Ia o contents, yeah, mat afa take for example, ata tu ka mo pile turn upside down le fali. Wa umame to urumaya. Pa turn upside down fan. Ya umia umana la ve la lor content. Ya te fili boy ma eilo. Pe ete manao. E insua umava ya ngai apa pe telefoni tamuta. Ya se la auto muta pe ne ta u po se stereo tamuta. Ya JPL speakers ya to wafe. Yo va ya umana mo fai. Na e insua ina la lor content pe apa pe te fina ngalo ya fo yo mo limits pe apa pe te titilo ya limits for example apa pe se jewelry yo te lo ya ina tina pai singa tongo tao la ko tau lima yo jewelry se tau tau lima ya to me o la ver school wa e mana o specify le item na e mo fai o ma specify e se full wa fe lo na tau awa atupu mai pe le loa pe fa la ina ala me foi na mau atu school wa fel item na yo tu langa fa pena ale specifying alo no winga e ai foi la le limit to cover according to the limit la sa fa pena sa runal policy wording Lele malo fa taia na fa fonga mai o to tinam fa le tuam to mai ta fa yo na yeni o to talinga ta is furu afe o lo no winga to na insua I la o danga le sunga ya fanta soli e o le mele I man to le fat ia e keleanga ia o le fai ngol vai so nila santa mai au to kelo ka ilo ye po pisangi ngi singa ko sali fat ya le ai kilo ai ai mana kale pisa ko ile via finga ni fata ele ya ma si pisa mai ya le waka ko ka ngo me ka o ka ringa mi fili au lori ya ve insua se malo va ya fata tanto foi le titi tu ile insua le fali uma vai ngai la ve tu tonu le insua le fali e se mai ya ona to tonga po me a fale fa mole si la fia le tu ya wa le masani tanto ele fia fai kau se fas pepa e ma kwa musu e fai kau ni fa makalanga la so fas pepa pa wa le mena oi mai me ki sangi so le pe eri ko fa mai le plus king eri o america ri ava ko sangi eri ai se au me so fina ngalo fat malo fa tai mana ya tere ba ngale mai cha wol ba ngate ne cha wa ile na tu wa vale tangata pa wal mene mana o mia ya ngal fia pai da wal insurance uma eu normal lo pe ia mai o le leitu langa ia ia na fatal tali le se longo fai de claim ia fatua ves fatoli o le si ba nga taua le taimi o tomo fai e titilo nga ile kava le leipe tala fia ngai molo mota e te tauna e titilo nga ile some insured po le tau po le value o le fale le ia taimi nei ia o la tunu New Zealand ia fa pete se lungo le mata website le towerinsurance.co.nz e yai lona calculator lo yai lunga e o ko meki lava once input loa ia le address por no fuanga o le te no fuai e o ko meti lava ona tawina mai le estimated value o le mauta le te no fuai mani so it's a lana tilo tato po o tala fia ngai le value o le fale na o le sami po le value o le fale ele o le value o le fanua ele o le value fo I po le market value le ai vai ngana na tu ese fa mo ma fo tato ele o le market value e fa tawina ai fale le ai ele o le value fo o le fanua ai o le value wa ia e toi rebuild ai le fale pe replace a toi le fale pe fa pe te mo tu po se mala fa na tu pe a fia ko se vai no pe na no fa se claim so all features features uma tono le property for example afa pe o le driveway o le retaining wall ia po se pool po yo lo ia te tono le I mele le fale ia o vai nga uma na ela vea uma la lo le fale mai te tau na fia I le value le e te mana e insure lo mota so le vai nga na tau na
na mafo tatou o le sivaega o le excess e tititiloga i le excess le taimina lea e fai ai le claim pe faapete ua fai ina submit au claim tupu se vaega i le fale submit a claim i lalo le matou policy e 5 options o loo available e mafai ona e filifili mai ai pe a e asiasi e luga le matou website mafaina fai se quote online e 5 vaega o le excess o lo tuna atu ia te oe filifili mai ai mata mai le pase lau tala anga i le lua afe 5 se lau tala New Zealand e se tile tala right lona winga fa pets filifili le fase lau tala lona winga e taunga talo na premium ai fa pets filifili lua afe 5 se lau lona winga e tau no fie longa premium e fa pe na that's how it works But o le tupele te tongina i le taimi e fai eise claim o lau contribution lea. And all insurances do this. E fai whatinuina o mai insurances i a vaenga ia. Ia i level le claim e pay. Ia i level excess e pay. Pea o le taimi whatinuina i se claim. So e tā ua fo i lau decide. Po o whio vaenga i e talawhia ngai maui. Ina i mea ane ua tupu mai se vaenga i lau mauta. E lea te fai mai sau claim. Ai whaapea mai ia o lau claim. E na le afe 5 selau o lau excess e lua afe 5 selau lona winga le mafaina claim so vaenga whape tau titi lo tatou ia mai o ia mai lo lelei ai le whatinoina le cover o le si vaenga e lalo le matou cover o maota malawa e ko le vaenga ta o le gradual damage e se benefiti le e mawhai ona cover i vaenga fuina le gradual damage lona winga. For example, afa pio se paipa na liki ele o iloa e tātou le liki paipa. Ai te iwa whaale ai nai nisi o vaenga o le maota malawa. Ia e mawhai o na kava. E mawhai no se soani tuai. Ia ai po yung limits pe no tā ua teimi o sola. O vaenga po la ia tā ua e tauna e sila fia lei. Ma e to tangtanga i lei. Po wa ia limits. Wa ese kava ese po limits. Ia. Na pe ona ta ua ko te no sola le si vai ngale tau titi longa ye temporary accommodation wa le o policies uma ele o insurances uma e ma final to o fainga cover le o le temporary accommodation no wing tupu mai se vai nga wale ma faina e no fo yellow fall ia e te tau na va ma na titi le ia se vai nga fa pe ma wa mai se langa tu pe so so ni ya o tongi no le o le me ola e no fo ia wai fainga ta fo the yearly insurance, unfortunately, a temporary accommodation nalo policy les a take. No, ole atu tama fai ko itu so stupid. It's a tong no temporary accommodation. Yo le si baenga o meta renovations. E pe wai e lava ainga ina ni sile no kono ko isi taimi pa tino la to minor alteration po ngali la to mota malawa. Mali. So o minor alteration leo ke kalango kwai morsi le fie le malo tato tunu o vaenga fu ina le patino ina ya noa ma se building consent e mai ka fu local authority na no ai mana o mi ai la to le fai ona i minor alteration nga e ma fai ko ina cover i lalo insurance da fa pe te o tupu se me i vaenga ia te pe o building materials le sa fa ta wina mai specifically if I tell you na iba yung ala si structure papel ia e mawhai na ka vai so le si po ina penfiti o na mawai lalo le tato house insurance pero na ta wa tenyo sola o lo yai lo fitini na mawhai na fatino ina e fili mai yai po which cover e te prepare ina e pe no ta ua e tolu cover o le standard o le premium ma le plus ia e fua ko ile tato tupe maua le mea te nga fatia ma fai na fai lau whiwhiringa, o whea o kawa i e tolu o le ai whiwhiringa. Ai, e peo na u ta uho te mua sola. E ese kawa i e tolu, ese foi benefiti. Ese foi lau whainga o limiti. For example, temporary accommodation. Ese le limiti le amount i lalo le standard, ese lalo le premium, ese le plus. Vaenga whapena e tauna titi longa iai. O lisi vaenga i lalo le matou kawa o mauta malawa. Ele me ta o extended sum insured for fire. Pa te ta inga. Te ua tupu se mu se maota. Se lawa. Te ua se lua se lawa wafelo na value. Te ua mu. Mato pai e tusu inga. Mauti noa. Ia e sa o sa mu.
ia ai te ua whai whai ua ele ma whai neto repair Fale. Ia ma maua it's actually more more aku le tupe e whaaluina e toi whausia i mota. E ma whaina matou te tōngi atu 20% o le sum insured le lua se lau ake on top o le lua se lau ake lea. Nongo winga. It's a 20% payment. Le toi pay atu lunga atu o lau sum insured. E pe soani ai. Ia te oi. Toi whausia ina o lo mota manu lau. So nisi nau vaenga. And as I said, for terms and conditions ava ia apply. Mali. Tauna na titilo le tato I vaenga whapea. Wa ese uma insurances, ese fu I vaenga o lato benefiti. Ila no tato kapa. Au pia mi vaenga I uta ua I tau suswani ai. Ina I ese malama maango malo tato tunu o lo whanonga longo mai. E winga fu I le tāua. I le insurance. Ia mai se fu ni vaenga te tauna titilo nga ia. Whai e le decision. Whai e le whai unga. Ina I mawhai ona se lau pasene pe ngā whatia le kawa le whapena teikinga. Take. I le taimi e tupu mai se mala pa nā tua po se si vaenga e accidental or unforeseen. A lai ngā whatia. Malo sa noa fanta. Ai ale tūlanga vo ilele wā ke i au wha mai ko I inga loma ko e ka fiaru sa. A mere wha amisia ko I ka ko pei mingi o ngi vai a sopor ngi māsing. O le asau fautuanga I le vai. Ia, malo whaftai. Ia. E no tāua te mosola. E tāua le insurance. Mali. O le taimi lava e misi se payment. O le a whapeona whailoa atu I le malu mala tunu mea. Ia. O e latu ia notification whailoa atu ai o le misi payment. E iei ko la le periota. E watu tō sunga. E pay mai le payment e ua misi. Le premium lo misi. A whape I te ua watu notification I le ai lava le pay inga lava. Cancel all insurance. Ia o le taimi lana e le to impanta most to swan. As soon as you cancel all the policy, ia o komeki ia e le mfai ko sa me se claim pa fa pe te o tupu se vaenga I mota malao. So e tāua la le update au ka ko pe nei. Ina ia mafai no so swan ia to matou tu langa fa pena pa I se vaenga tupu. Lele. Toi foi antu le sunga fatai se taimi o mo. Emele, ya tonu o lea, le Fale tonu lea o le tūlanga foi lele o le awhaina o le monta. I se Fale valawe pila o na i le mu. Pe ona e sao no voi lele I le tāu o le mutafo yo I le pe ona ngalue me I le sunga ia fatai me le vamolmon. Ia mana ia te lele fsili whaftai a se manu whaftai fo I whata mo le whaamanino lai titi mai le mamalu le tunu ona o me fo ia tāua te le ia mātou le on the finance side. Ia. A whaapea e o la ofia whaatau sau maota, po la fo I whaalelea le maota, e tāua te le ia I le cover to make sure o la sufficient, po la lava le tātou cover in case the worst happens. I guess o le mea lava le tāua ona o mea whaapea e le ai se tātou control e ai. So these things happen. And it's a peace of mind mo tato. It's our tele, especially for first home buyers. While it more selato insurance for home. For rent is a moto sesi. So when you're looking at buying a first home, I advise my customers to make sure it's in your budget. Yeah, including lo pakeki. This is one of those compulsory cover. Ona o lai holder le bank le lo maota as security for the funds le au mai. So therefore, it is an obligation o le mea te tau na whaamaulunga ina lo na tāua. O le make sure o le ile tātou sufficient cover. Pe o le na sau no iei whata, ia make sure o le ile cover wa le si mea e tāua le bank. A whape whailo home insurance, there must be no exclusions. Masalo fa mamalama lai titi mai e whata lea tūlanga. O no mea ia tito la ile benga pa pe o ye se exclusion ilo policy pe melena sa no ye whata ia ile leilo policy. O luna winga the bank has the right to refuse low application. They can decline back low application even though low umana approve my low home loan. Abatu le fale lo okay. Abatula le tato home insurance e leo ato toa le mele mana o mele bank. There are exclusions.
the bank can decline the whole deal. So le mela le ta wa tele le tulanga le na sauno ye fatsa. Mano, taia Emele, fata, ia, o toi fala vla vea, tōna ua mana ia le se o lau sāle, te vāenga o le via. Ia se au mai, o le atonu ale exclusion e sauno me elfal tua ia Emele, ia o le afona mta whaio ia ita le tau mawhai, e wha tau so ta whale motu ina ia talia male, talisa paia mai le whale tupe, ia lanta no ngā tupe le fia tānu sangai. Ya, mana je sidi. Ya, o me tau exclusion gava ia. O vaenga ia exclude wa e pule foi insurance company ia. O le vaenga e tau fa pula wa. Ia. E pula le insurance company pe la te excluding a cover ia. For example, fa pe te wa va tu le insurance company se quote o se cover fa pe ia o le fire cover e ia le cyclone cover. Ia ai te ua vape mai ia unfortunately o mo le mele te no foi e paisi mafui te no mafui ia e exclude la le mafui so vaenga la ia e tilo anga ia insurance companies e ma wai ona le mo foi na maua cover ai o le tala fia la i le vaenga le tawa o le tawa la vai ia o le flood ma le earthquake pe o risky le tele ni tupu tato tunu ni sila ia ile me ua whaingoina o le risk-based pricing. E mo te whaingoina vaenga na, ono winga. A whapete no po se vaenga penai. E tele ia, take for example ia o Pilani ia compared to Wellington. E ke lea mo fu e lalo wenkongi. Mali. Vaenga pena. Ono winga. E mo ke le excluding. But e charge la o le premium. Tala fea ngai. Which is why you risk-based pricing. No, we are talking about the price of the earthquake, the cover earthquake, the Okilani compared to Wellington. So why na? Yeah, it's a Emily. Vai nga pena ia ilo leila cover ye malam lama po vai nga uma ye exclude mai it's a pay for you o vai na funa le fa pe tele le perclavi la area se area le te alala ia e ono limiti ho le cover ia pe totally exclude mai el vai nga so te taula na e ti ro ma tanga le vai nga fa pena ina ye e malam lama I me ane wo e fa pe okay ia le wo cover ma lo fa ia o te fa ile claim ia le cover pena tato ia ia pe tau fa mamla manga ia Malo fa taia fanta oi ya tonu le wo marino le manto le vai foi le mata u pepe on tau fa pula mel fal tu ya Emele ile riva en le tanto fiafia wa le meale an tanto oi na ona va ia tu foi le fa mai ko ya o le sain to ya o le sain o le visili na e fa tau ya inga ma vaenga umana ko mo musu ale to te le tanto e fa tau fa mai si e o mea nga e fai ele si vaenga le ia le mea lo to muri ana wa umana sain oi ia le ki o foi alu i lunga le tau o fisa mene i o lo ia wai tai lo foi ia le stress o le niva i tau so le li ka un ka so i fuanga pe kusa le mea le fenga i maloi tai ia fanta Emele ia tanto wanga ia to le kiwi built ia mo i lanto ia fata wina lanto fale mo o ani vaenga vo ie anga va aile pa ia malo le tunu e aona sila fiel ni vaenga le via. Yeah, whaftai se manu, to sa o mea mua lava sa ona sila iai be qualified tātou for the Kiwi Bill. The first thing is you obviously must be a New Zealand citizen or a permanent resident or a visa it may have conditions, but the bank can consider that. Also, you must be 18 or over. You must be working full-time. There are some other options available. And also, you must be a first home buyer. Madi. In Makago, maybe you will not qualify for the Kiwi Build or more. So you must be a first home buyer. Whether you are eligible under the income,
Ai inga o le income e te taona e qualify ai. So if you are a single applicant, and now le to'atasi o ele apalai e le aini o walo, your income cannot be more than 120,000 a year. Lona winga e lalo ifo le se laulua sfulu fellow income i le tausanga. A whapea, you are a single applicant, a yaini o walo, your income e te tawaina i lalo o le se laulima sfulu afe i le tausanga. A whapea e to o lua o more applicants e yaini pe yaini alo pele ai. O le income e te tawana i lalo i fo le lua sela wafe i le tausanga. So those are the main things e tauna sila i e tātou whether you qualify. Ia ona to a whaasolo i lole i lesi i si tūlanga le whaasolo le paperwork ma me whapea. Leli, Malu, o lono winga lai fi wala na fo ile lo falele fa tau ile lo i inwe kako po o i pool po bluff e maua i lunga fa maua a Emele. E maua lava wa ia systems e te saona mato wo ia e su e ma me whapea ona e will come up o le me le tā ua I lava le let's just be upfront ma whaamatala le le tato situation ona wana I loa le po le ale vaenga that will meet the requirements o le tūlanga le finangalo ai. So it just makes sure we're not leading you down the wrong pathway. Iena mawai leo le o Fale mele finangalo iai. Leli, o ia ni process, ia po ani vaenga e ono whaatino a wālava le afu tūstau sanga le kiwi build whamulmule. Patai. O le me mua lava, you need to apply through Kiwi Build. Lai ia le lato website, kiwibuild.co.nz. Yeah. Sila ia you must first put your application in to make sure you are eligible under the Kiwi Build criteria itself. O ngā la koe for you sign off inga le tūlanga lea. Maua mai lo leo lau application wa umana approve mai le Kiwi Build. Ia ona tātou whaatala noa lo lea wa e te tau na avelau application to a bank. Wa le Kiwi Build la tau pau lava le la tau tūlanga le la whaasolo o le make sure you qualify under their criteria. Yeah. O le whaatu peina o le tātou whaamoemoe. Ia o le bank lava e o iei tātou wa oma mai loa I, then I'm happy to have a chat to you. Ma whaasolo loa tātou pe lava o me masani o le tātou tupe maua. Ia o le tātou credit history, o tātou bank accounts, pe fia foi se tātou deposit la ia I le taimi nei. Whaasolo lea le tātou application e submit I le whichever bank le e mawhai mai le tātou tarasanga, along with the avei lea ma le tātou approval le wa mai le Kiwi Build. So o mea la ia e na whaasolo lea le tātou pre-approval, ona toe foi lea back to Kiwi Build. So there's a bit of a going back and forth, but I guess o le mea mua lava ia determine a vele tātou application po le tarasanga I le Kiwi Build. Mai lola o approval I o, ia na whaatala no leo lea, either your bank, your broker, or myself. Ia na tātou titiro lea, submit le tātou application, ia mai se tātou approval nei loa I le po fea e anga I le va aingo le tātou Fale. Leli, Malu sa noa Emele, o ai to I ngā Fale, o le maua I lo le au nanga lea le Kiwi Build. Mana ia tele sili se manu, sila I le website le Kiwi Build, o le tele la, they're all new builds, sorry, me mua lava, o Fale fau uma lava, there are no existing homes. Yeah. Kiwi Build is mainly under, on o le whainga le Kiwi Build, they work with, the government works with developers. O le awaingala le developers, they have a certain part of their developments that has to be priced within the Kiwi Build. Wa sila fo iei, o le Kiwi Build iei fo ilato price ranges. O le 1 bedroom, le maximum e te saona iei le price is $760. For 760. O le 3 bedroom, ia titilo, le mostly level 1, 2, or 3 bedrooms. O le lato, and these are terrace homes. A terrace home kama fo inga iele e pipi whakasi walls line up. Yeah. There could be duplex kama ie lua fale pi whatasi via a wall. So those are duplex homes. Or lava lato standalone, but it's very rare. It's very rare lato standalone properties.
And I had a look on the website tangangi. O le ele lako fa le potu moe fa potu moe. So which is very rare. Ele moa se fa potu moe. But it is a terrace home. Le pipi fa tasi. But at least it's a 4-bedroom. O te dole te leo o tatou ainga pia le fa potu moe le tuli. And at the moment, that one is in Mount Wellington. Mount Wellington, e fa potu moe o le price le advertise ai e valu se lau fitu lima. So, which is not too bad. So, Paulo Tele now, Fale is, or Fale for Umalava, is either an apartment, a studio, a terrace home, or duplex, and Moalava standalone, but it's very rare. Lily. Ola se umi te tau no tano fo tono le fale motu lea o le kiwi build home lea Emele. Ia na futa Fale ona tau malu lu mel fina nga lo le kiwi build foi lele. Ia lele kangolola ye su e so profiti lunga le tanto Fale na. Ia mana ia sili se manu. Afa pe tasile potu moyo le Fale lewa e fa tawa anda kiwi build. It's a tawona e alala I le Fale lea mo le tau sanga ato e tasi. After 1 year, you could then sell or whatever you wish to do with it. Afa pe luanga e lunga potu moe. You must live in the property for a minimum of 3 years. So e tasi le tau sanga pe afa pe tasi le potu moe. Lua potu moe anga I lunga. It's a tawona tolu tau sanga o la laita to I le mauta le before you can actually sell it. Lono winga la e kau kong I foi le makau ngofongo foi nga e le fa pe le umaloa ma ia fa ka wisher ka ko Fale le su ka ko pongesia ka ko wo sisi me ani e me Mana ina sili but well it's usually if you're working with me my advice would normally be o te lo le tele o tato mamalu le tunu e prefer la vale stand alone tele o tato ainga o mai ma ele fa la vale le si vainga le o tafa so afa pe o le tolu tausanga I would usually work with families and say okay it's ole go le tato le tam fa reduce it tato mo kesi a lot quicker so that way e umatu le tolu tausanga o lawa o tau feo lolo se tato equity later tonu le Fale afa pe sell off atu le Fale o lai feo lolo se tato polo fiki ma fai ona fa tawa se stand alone so I usually recommend don't do your minimum payment so mo fai we'll have a look at a way in Fayunga speed up let tato pe mengi reduce the capital within the 3 years so yaile fa mo moile fa tato ese atu at least hopefully the market is on our side as well as ole mele fai tato na fai ole reduce it to le se tato polo fiki mo pe umale tolu tausa Lele, malo fam lono winga la anga I lunga lo penga tu fa ilangi ona mo wila ile fam talanga ye ilano le kiwi builda Emele. O le lava la ele la to website afa pe yese me fia fa malama ye e mafaya na o to fa malama tiliatu so just give me a call or an email I'm on tour next week I'm in Samoa so you won't be able to find me on the phone le malo fa tense pe ko ki nga mai elo lo ko ri fantai sa nga le Emele le la sa mole Malu luine fanta mole antulanga nga fa tele mole no tanto filo ye le vai ngole fiaf mai so fi nga no mole ya Michelle wala e so ta ye toile Malu le tru ele nganta mole to wa ya o nga nei New Zealand ya va pe fo ia lo nga lu e to tono Samoa ya wa dilo e ya ni so mountain ina wata tau mo no me ona Fale insure o le anu fo I luma o solinga tula fono I le meta ngoi ma le kare pe Fale nga boia inga ya atonu e nga ye lesi vaenga o le tau insure ya mo ya so firinga le mulmuli le ring vaenga le fefia Michelle wala so tai to le malo Samoa fat malo fa tai ya na to le batu la bus fa manatu ono te lo te to pukalame ave fa mafa ngai inisio lo o tau titilo ina ia Fire insurance mo maota malawa ia to batu la fa manatu ina ia titilo le policy shop around titilo le policy po uma vaenga o te tauna e malamlama ina mafaina fai ese fai unga te tonu masao ina ia o le taimi e fai ese claim ai o lo talfia ngai titilo sam insured po le value o le Fale po talfia ngai o le excess lo ye options en fai tanga ia pe fa pe te filina le tawa ia e mamau o fa mama venga wa fai na pay quarterly or 6 monthly
Faina titi le vai nga whapena i nei, faina whai ngofi ai. O lo mau whale mato nanga i lungo le, ele mato poro, online, e ta ua le mai tawa. E mawhai ana i asi e whai se quote. E mawhai puna e loa, pe fia le tau, o le insurance o le, ne whai se soani e te oi. Ia pe te wala au fo i le mato numera, o valu se lau, tolu pitu iwa, tolu pitu lua. E mawhai na fisili ai, pe mawhai na se soani me tulanga whapena i me tau quote. Ia, ai mana fo i te email. Lo i le email referrals@tower.co.nz. Mafaina na avi any queries. Ile tu langa tau mauta i nei Samoa ia to tele ni a inga o lo fa pena u mau fafo. O lo fa usie ni mauta matua i mata mo fie. I nei Samoa ai o fasili o yese insurance. O lo vaenga ta wona o tato tangata lo lala i nai New Zealand matunu mau. Matua i mala malama le ta wall insurance. Ia fai fale nei Samoa ia pe fale ango ia. Ia ai fa fia pa pe te wa mu mai se fale. A fa na non tau ia. O va anga le tam ti lo ia. Ia lo va no matu ofisa. E ma fai fai nei se lo ngal matu website o le www.towerinsurance.ws nei la Samoa. Ia pe val au mai po ile lua o fa val tas. Awone i nano 685 mai luma lua o fa val tas. Ine faina mau ai se soani e winga ni tau insurance lo mota mo lao ia porta avale fo ia wo ke lo ta avale mana na ia le fe wa ine ai le insurance ia pe se toi talatu na ma soani tato po kala me fa ta tele lava se manu ai me se fa to ia Emele ya mulian tulanga fa tu telefanta molo wa no fo e fa so ma ye ya la auto fo i mata fo yo o se tulanga fo i lele e fa no fo fi mali ele manuel tu ni meo a seta mi se le vol tulanga tu fal ya wai ele pe ya o tanga risa fo i lele na lo wa tua au mai lau tanga risa avela tu pe o mene o monte malau ya nga ya tangata wo so i mai i join nga me fa pene ya pe tutupu mai ni pe fe ai mai se ya pe fa pe o se investment o lai i nai Samoa ya o le wa mau ni wa lo te va ia tu fata so i le mai ia fa Airbnb ka ko so le mere wa ya ai wo o tu ina le to officer ya le insure fo tanto Airbnb nai Samoa ya pe o lolo lava na Airbnb se wo ye le wo insure ma to officer ya mai se lava le Joko meeting happen in October. Wo fai wo tele nai vai ngale wo mai sik man insurance ya mau fai per mato fai ngati ka. Lele ma no fa tele tu fa mai fanta ale ai vi fo ya Emele pe to no antul vai so fo Emele ya mai so fil ngal mulmuli ai tele tu wa manto ya e sola tu sa mo wa fo ia ni so fo fo ngal na va ya so asang. Ia, malo lava seu manu whaafitai whai Radio Samoa mo awa noa matango fie. E whaalau tele ai le malama ma le tomai o le mamalu le tunu. Ia a whapea lava Yesef Sili, more than welcome Emele on emele.palamo@loanmarkets.co.nz o vili mele telefoni le olu fitu, valu tolu fitu, valu fa, valu o. Ia e pia fia lava e sosoani au ona le malu le tunu, ia manuia malu longa o le fiafi. Tanto fa pena io na Fale for tu ya Emele Palamo le loan market te mo il olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o olu fitu valu tolu fitu valu fa valu o ya bolana emailina emele.palamo@loanmarket.co.nz ya male sunga fo ia fanta loto Raymond tonu mai pea o le Tower Insurance te mo ilunga o le Tower Insurance ile la to upenga tafa ilangi se yo le leva fo le lo famanga le yo le tua ona to mo wa toile o seisi fa poponga o le polokalame o fa ngoina o le Malu i Fale Malu ia le fiafi